neng pasato naima ulos siga jang raboto amuna asang giat parhitiam mau tutu uloson mamasuk na Tuhan biamuna suek songoni mana kami yolo Tuhan matam yang ngami mana kok kamuna siang giat amuna humatap dapat akasekak miroha jadi songoni majolo hata siana walarong deson anggiku upasa mau tu anggiku jolo. Darong dokonomu, ko dokonomu na dotongon. Oh lo, baik. Horas mencala gabe. Mulate mati dua hatta. Ala dilihat do pehita kesehatan di bagas sadarion. Iman yang lapas haton ada niton amir do lain ayo. Jadi di hamudo berjoli itu. Sinon nami. Ya itu. Karena salelengon. Hamudu jolo nami. Jadi nahudok di situ. Dang anak boru beho itu. Ingat, dang anak boru beho. Nunga berkeluarga ho. Artinya berkeluarga itu di sini. Ba unang diingot-ingot to betiki dihaposomi. Ngaber rumah tangga beho di bagas sadarion. Jalan malo-malo itu adong pihak nahurang dihalak lae mersia juam matong unang gabe botir da gabe sada perbadaan alana itu au be lang lomorok perbadai jala unang mangalu-alu hotu itu odo tonakku paling utama unang mangalu-alu hotu au molo holan alani persoalan sotik nabodi selesai otai itu. Unang buat langkah-langkah naso pasti. Terlumobi ho mangalu do ho tu. Amang berutas itu urus. Tu si dolak kamper dulu. Dang tu au dapat tonom. Nang piawi botom. Dia mulai donon nami so ti hata. Alanong di dapat tamu itu nami om. Ba so katamu nak di bagas ni Tuhan tak. Ba sayang giat mak 7 hari ba kajang mau berumu hawlongi ma hamuma itu nami osongon hatamuna nakin di joloni panditai jala hamu bele budok kami soti hata dang na boso be hamu le ala ngamar rumah tangga hamu jala disi merumah tangga le ditiki hamu ro tu jabu ra haru dok le pada saat paldomu hon dua roha gabe sada mol do sebenarnya alai molo marsi palehar roha gabe sada do on unang gabe marsi jugul si beuna jugul labe olo lai na hamudu to hami balas dorohan abdi silai di hatamunai sangat-sangat las dohami alau katamu sohoni denggak kamu rotu bagas nami nalamak katahoni nata be pahata husip tuhami ba saya tong anggiak ma hatop pamu dililita dormu ate to saya gajang mau umurmu jala tuhata mangaramu ti hamu di dia lima hatasnya nau. Nungabe. Jadi ate arong dope. Nungabe? Ngabe te. Oke. Nungabe. Ate inang baru purba. Daw gabe mak. Ido. Jadi itu burjuho marsimatua. Ikos sama do benommu. Tu bapa doh tu inang simatuam. Memang inang simatuam nunga betong sahalan asarong dengan namar tukar pikiran dainang da iko benomo doh boru ni raja boru ni situ morang di keluarga ni sitorus dainang da jadi nakibege kahata ni ulah hulam bapa
nang songoni ima itom amani Rafael. Jadi ipe mana besak kami. Jadi songon marurak maho itu tutoro. Marbuluk ko tu gijang. Mardaka ho tu siamu, mardaka ho tu sapirang. Atau maho dililiti ador muda itu dah. Asa barita gajang manalo si pasato muna tu hami. Kahula-hula muna. Nang songoni dilay nami. Amang hela. Ya betul lang. Pos dora nami. Naburjudo ko. Damang hela dah. Pos dorohan nami. Bolo parjolo paju pak kita torijal ko horas tulangi mu berarti. Ya betul lang. Pos dorohaku naraku. Jadi songoni mana boys pasato nami tu hamu ya. Jadi om mana kuron nami emenista batuba. Parlingkuman ni dik kinamokmok. Di batado na mga leptua di hamu. Hot mahamu di paroro. Matu. Nagsungoni matutu. Balitang mapagabi setulus tadua. Tu dia pe hamu iboto nami, lain nami, hela nami, mangalaka. Sedusi mahamu daputan nak kapal saulian. Matu tu. Sa ni solo masa tu buktian. Sa tu tiga ras pasak atau nami ma. Ima ulos na hapalon. Ulos gacak torop rabon. Saya sahak mamutu parhorasan. Sahak mamutu panggabian. Amang padi nami. Dinarorohami pasakton. Ulos helang. Tu hela nami nang suni tu buru nami. Baik damang ma nahobar tu si. Dulu hali tong kita lihat to dah. Asa tu buat kagolu-golu. Dikat. Abe, itu dimasak aja, iya. Ketejo, Bapak sa perdagangan tuh be. Itu. Ide inang udah baru sejutak. Inang udah. Oh inong. No pasaan non madar helaon. Tuh helam. Oh lo. Itu. Ngabe. Ido, olan ida na ipe kan? Ido kan nakit? Dang pala, ayang gudu julo na torok, dang pala ate. Ido, ngabe, pasak mainong. Olo, dok kumahatam. Olo, bahay ma, mga lisarupa di.